Perezida Paul Kagame yaje gusubika amashuri nyuma y'urupfu rwa se umubyara Deogratias Rutagambwa rwabaye mu myaka y'1970, ahita ajya mu gisirikare cy'inyeshyamba za Fronasa zari ziyobowe na Museveni, aho yagiye asanga inshuti ye bashe no gutangirana urugendo rw'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Fred Gisa Rwigema. 769,820. Ushobora kuba utekereza ko kuba perezida cyangwa se undi muyobozi wese ukomeye ku isi bisaba kuba warize amashuri menshi ukagira impamyabumenyi ihanitse mu bintu runaka ibi n'ibi. Gusa nubwo ibi bifite ukuri kwabyo, hari ukundi kuri kuvuga ko aho abakuru babuze abato bishakamo umukuru kandi bigakunda. Iyo urungurutse ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu 10 bize amashuri menshi mu mateka y'umugabane wa Afurika, utungurwa no gusanga uburasirazuba bw'uyu mugabane wa Afurika budafitemo n'umwe, bitewe n'uko ubutegetsi bwo muri aka karere busa n'ubwashingiye imizi yabwo ku mpinduramatwara zatangijwe n'abahoze ari abasirikare mu nyeshyamba zatangije urugamba rwo guhangana n'icyo bise ubutegetsi bubi mu bihugu byabo, bwanabatishije amahirwe yo kwiga, nyamara bari kuzavamo intiti zivugira rubanda rwa Afurika. Nubwo abamwe gatukisha bose, hari bamwe mu bakuru b'ibihugu bacikirije amashuri ariko ntibibabuze kuvamo abayobozi b'intangarugero, haba mu bihugu byabo no ku isi muri rusange. Gusa rimwe na rimwe hari abajya batamazwa n'inkovu batewe no kuba barize amashuri make, igihe bari mu ruhame nk'uyu wananiwe gusoma imibare mu rurimi rw'icyongereza kandi ari rwo akunze gukoresha mu mbwirwaruhame nyinshi atanga. Mu kiganiro cyacu cya none tubifashijwemo n'urubuga afterschoolafrica.com tugiye kugaruka ku baperezida 10 bo muri Afurika bacikirije amashuri kurusha abandi, mbese bize amashuri make ugereranyije n'umwanya barimo wo kuba abakuru mu bihugu byabo. Tunamenye impamvu batakomeje kwiga bakiri bato. Cyo gukora urakizi. Ikaze rero mu isi byamamare, aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nimunyemerere dutangire gutya. Ku mwanya wa 10 turasanga uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma, wise amashuri 5 abanza yonyine. Amateka agaragaza ko Jacob Zuma yavukiye mu muryango ukennye cyane mu gace kamwe k'icyaro mu ntara ya Natal. Mu bwana bwe ngo yaragiraga amatungo, ndetse se wari umupolisi yapfuye Zuma afite imyaka 3, amusigana na nyina bakoraga akazi k'ubuyaya mu bazungu mu gihe cya apartheid. Ubuzima bubi bwuzuyemo ubukene bukabije nibwo bwatumye Jacob Zuma ahagarika kwiga ari mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Cyakora bitewe n'uko Jacob Zuma yakuriye iruhande rwa nyakwigendera Nelson Madiba Mandela, byatumye yinjira muri politiki n'igisirikare akiri muto cyane. Kwikubitiro Jacob Zuma akinjira muri politiki yisanze mu buroko yamazemo imyaka 10, azira kuba umwe mu batangije urugamba rwo kwamagana irondaruhu ryakorerwaga abirabura bo muri Afurika y'Epfo, afungirwa muri gereza iri ku kirwa cya Robben Island iruhande rwa Nelson Mandela wamucuzemo umunyapolitiki nyawe. Zuma waje no kwisanga mu gisirikare cy'ishyaka rya ANC. Nyuma y'uko iri shyaka rifashe ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, Zuma yakomeje kwihugura mu bintu bisanzwe birimo no kuvugira mu ruhame indimi z'amahanga. Tariki 14 Gashyantare 2018 nibwo Zuma yarekuye ubutegetsi nyuma y'igihe ashyirwaho igitutu ngo cyegure kubera gushinjwa ibyaha yakoze ari ku butegetsi. Gusa mu bihe bitandukanye Jacob Zuma yagiye atamazwa no gusoma amwe mu magambo y'icyongereza, ibintu abanyafurika y'Epfo basanishaga n'ingaruka mbi zo kutiga k'uyu mugabo. 700. Listen properly. 769,820 and 70 members, down from 100.2 million in 2012. In the beginning, yeah, in the beginning, yeah. Ku mwanya wa 9 turasanga perezida w'u Rwanda Paul Kagame wize amashuri 6 yisumbuye nubwo bitavugwaho rumwe.
Muri 2014 Perezida Kagame yagaragaye ku rutonde rw'abayobozi 10 b'ibihugu bya Afurika bashakishwaho amakuru cyane ku rubuga rusanzwe rukusanyirizwaho amakuru rwa Wikipedia, aho yaje ku mwanya wa 8. Urubuga afterschoolafrica.com rugaragaza ko His Excellence Paul Kagame yize amashuri abanza n'ayisumbuye gusa, aho yayigiye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Uru rubuga rugaragaza ko amashuri abanza Perezida Kagame yatangiriye muri Rwengoro Primary School afite imyaka 9 gusa y'amavuko. Nyuma yaje gukomereza yisumbuye muri Ntare School nka rimwe mu mashuri y'ibigwi mu gihugu cya Uganda, na cyane ko ari ryo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yizeho. Uru rubuga kandi rugaragaza ko Perezida Paul Kagame yaje gusubika amashuri nyuma y'urupfu rwa se umubyara Deogratias Rutagambwa rwabaye mu myaka 1970, ahita ajya mu gisirikare cy'inyeshyamba za Fronasa zari ziyobowe na Museveni, aho yagiye asanga inshuti ye bashe no gutangirana urugendo rw'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, Fred Gisa Rwigema. Cyakora nga yisumbuye His Excellence Paul Kagame yaje kuyarangiriza muri Old Kampala Secondary School. Mu 1986 Museveni amaze gufata ubutegetsi yatangiye kugizayo bamwe mu bamufashije kubugeraho, atangira kubohereza kujya kwiga hanze, abandi abahinda imirimo kure y'umujyi wa Kampala, ari nabwo Perezida Paul Kagame yoherezwaga kujya kwiga mu ishuri rya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye kwiga mu mwanya ubusanzwe wari wa Rwigema, we wari wahisemo inzira itoroshye yo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Cyakora vuba aha muri 2024 kaminuza yonse yo mu gihugu cya Korea y'Epfo yahaye Perezida Paul Kagame impamyabumenyi y'ikirenga PhD y'icyubahiro mu ishami ry'imiyoborere rusange Public Policy and Management. Ku mwanya wa 8 turasanga Perezida wa Djibouti Ismail Omar Guelleh wize amashuri abanza agatangira yisumbuye ariko ntayarangize. Perezida Omar Guelleh yavutse kuri se w'umwarimu, avukira mu buhungiro mu gihugu cya Ethiopia, ari naho yigiye amashuri abanza mu ishuri rya Kisilamu akiri muto. Nyuma yaje gutangira kwiga yisumbuye ari muri iki gihugu cya Ethiopia mu buhungiro, ariko aza gusubira iwabo mu gihugu cya Djibouti mu 1960 acikirije amashuri. Icyo gihe yahise yinjira mu gipolisi cy'iki gihugu, ariko nyuma aza gukomeza kwihugura mu birebana n'ubutasi ndetse n'igisirikare. Nyuma yo kurwana intambara y'ubwigenge bwa Djibouti, Ismail Omar Guelleh yaje kuba perezida wa kabiri wa Djibouti mu mwaka wa 1999, ubutegetsi akiriho kugeza ubu. Ku mwanya wa 7 turasanga Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso wize amashuri abanza n'ayisumbuye gusa. Denis Sassou Nguesso yize amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Fort Lawset, kuri ubu ryahindutse Owando. Denis Sassou Nguesso yakomereje yisumbuye muri Doris Normal College hagati y'umwaka wa 1956 n'1960. Aha yahavuye yinjira mu gisirikare muri iyo myaka nyine y'1960, ndetse nyuma aza no kujya kwihugura mu birebana n'igisirikare mu gihugu cya Algeria. Mu 1962 Perezida Nguesso yagarutse muri Congo Brazzaville, ahita ahabwa ipeti rya Suriyetona. Nyuma naza kujya kwiga ibirebana n'igisirikare mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yavanye ipeti rya Liyetona. Denis Sassou Nguesso yatangije urugamba rw'impinduramatwara kuva mu 1969 kugeza 1977, aho yari mu mutwe w'abasirikare bamanukiraga mu mitaka. Ni urugamba rwari rurangajwe imbere na Kapiteni Ngwabi wari uyoboye impinduramatwara, ari nabwo bashinze ishyaka ry'abanyekongo ry'umurimo Parti Congolaise du Travail. Nyuma y'iyicwa ry'uwari uyoboye impinduramatwara Kapiteni Ngwabi, Denis Sassou Nguesso yagiye ku butegetsi mu 1979, hanyuma mu 1990 ashyiraho politiki y'amashyaka menshi, ariko 1991 yamburwa ububasha bwo gufata ibyemezo, agumana izina ry'icyubahiro nka perezida gusa. Nyuma yaho mu 1992 Pascal Lizoba yamusimbuye ku butegetsi binyuze mu matora yakurikiwe n'ubushyamirane bwatumye Perezida Nguesso ahungira mu gihugu cy'Ubufaransa. Denis Sassou Nguesso amaze imyaka 5 mu buhungiro, yaje kugaruka mu gihugu cye cya Congo Brazzaville afite intego yo gusubirana ubutegetsi. Hanyuma mu 1997 abifashijwemo n'ingabo z'igihugu ahirika ku butegetsi Pascal Lizoba nyuma y'intambara y'ubushyamirane yamaze amezi 5. Muri rusange rero Perezida Denis Sassou Nguesso amaze kuyobora manda enye igihugu cye cya Congo Brazzaville. Ku mwanya wa 6 turasanga uwahoze ari perezida wa Gambia Yahya Jammeh wize amashuri abanza n'ayisumbuye, ubundi agahita yinjira mu gisirikare.
ubundi Yaya Jammeh yize amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Edward Primary School, hanyuma aza gukomereza amashuri yisumbuye mu bigo bibiri ari byo Bwema na Banjura mu gihugu cye cya Gambia. Mu 1984 Yaya Jammeh yinjiye mu gisirikare cya Gambia, maze 1989 ahabwa ipeti rya Liyetona. Yaya Jammeh yakoze amahugurwa ya gisirikare muri Senegal mu ishuri rya gisirikare ry'Abanyamerika mbere y'uko aba perezida mu 1994. Ubutegetsi yavuyeho muri 2017. Yaya Jammeh azwiho kuba yarabeshye abaturage be ko yavumbuye umuti wo kuvura icyorezo cya sida muri 2013, ariko bikarangira abo yahaye uwo muti nta n'umwe ukize icyo cyorezo. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila, wize amashuri abanza n'ayisumbuye gusa. Bitewe nuko se wa Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, yari yarashinze umutwe witwara gisirikare wo kurwanya Mobutu Sese Seko, byatumye Joseph Kabila nyuma yo kurangiza amashuri abanza atangira yisumbuye, ariko nyuma aza gukomeza kwiga ibya gisirikare mu gihugu cya Tanzania, aho we n'umuryango we bari barahungiye bahunze Mobutu. Cyakora hari amakuru avuga ko Kabila nyuma yaje kujya kwiga muri kaminuza ya Makerere University yo mu gihugu cya Uganda, nubwo nta mpamyabumenyi izwi yigeze ahakura. Kabila nyuma yo kwiga muri Tanzania na Uganda ibya gisirikare, yakomereje muri National Defense University i Beijing mu Bushinwa, aho yagendaga yihugura mu birebana n'igisirikare. Mu 1996 ubwo Laurent Désiré Kabila yatangiraga urugamba rwo kurwanya Mobutu, umuhungu we Joseph Kabila yari umwe mu bakomando bari bakomeye muri Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire. Laurent Désiré Kabila yaje kujya ku butegetsi muri Gicurasi 1997, ariko nyuma yo kwicwa aza gusimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila mu mwaka wa 2001. Ku mwanya wa kane turasanga Muhammadu Buhari, wahoze ari perezida wa Nigeria, wize amashuri abanza n'ayisumbuye gusa. Buhari yatangiye kwiga amashuri yisumbuye mu 1961 muri Katsina Provincial Secondary School. Tugiye nyuma y'umwaka umwe mu 1962, Buhari yari umwe mu basore 70 binjijwe mu ishuri rya gisirikare rya Nigeria Military Training College, ryaje guhinduka Nigerian Defense Academy mu 1964. Buhari yaje no kwitabira amahugurwa ya gisirikare mu bihugu bitandukanye birimo n'igihugu cy'Ubwongereza. Nyuma y'ibyo byose yaje guhabwa ipeti rya generali, ndetse aza no kuba perezida wa Nigeria hagati y'umwaka wa 2015 kugeza 2023, ubwo yakorerwaga mu ngata na Bola Tinubu. Ku mwanya wa gatatu turasanga uwahoze ari perezida wa Mauritania, Mohamed Ould Abdelaziz, wize amashuri abanza agatangira yisumbuye ariko ntayarangize. Perezida Abdelaziz nyuma yo kubura amahirwe yo kubona impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye kubera ubuhanga bwe buke mu masomo, yaje kujya kwiga ibya gisirikare mu gihugu cya Maroc mu 1977. Muri 2004 uyu mugabo waje no guhabwa ipeti rya generali yahawe ishimwe rya gisirikare mu gihugu cye cya Mauritania ryo kuba yarahosheje amakimbirane muri iki gihugu cye cya Mauritania. Yaje no kubera perezida wa 8 hagati y'umwaka wa 2009 na 2019. Ku mwanya wa kabiri turasanga perezida w'igihugu cya Eritrea Isaias Afwerki, wagarukiye mu wa mbere wa kaminuza. Ubundi Isaias Afwerki nyuma yo kurangiza yisumbuye yigiye muri Prince Makonnen High School, yabonye amahirwe yo kujya kwiga ibirebana n'ubwubatsi buhanitse muri kaminuza ya Haile Selassie University, ariko aza guhagarika kwiga amaze umwaka umwe atangiye. Uyu mugabo rero yahagaritse amashuri ubwo yajyaga ku rugamba rwo kubohora igihugu cye cya Eritrea. Yaje no kubera perezida wa mbere kuva mu 1993, ndetse kugeza ubu nawe ukiyoboye iki gihugu. Ku mwanya wa mbere turasanga uwahoze ari perezida w'igihugu cya Algeria, nyakwigendera Abdelaziz Bouteflika, wize ari umuhanga mu ishuri ariko akagarukira mu yisumbuye. Nyakwigendera perezida Abdelaziz mu bwana bwe akiri umunyeshuri, haba mu mashuri abanza n'ayisumbuye, yari umwe mu bana b'abahanga mu bigo yigagamo. Gusa gukomeza amashuri asanzwe ntabwo byamukundiye, kuko ku myaka 19 y'amavuko yisanze mu ngabo za National Liberation Army zarwaniraga ubutegetsi mu gihugu cya Algeria. Nyuma yaje kugenda yihugura mu bya gisirikare mu bihugu bitandukanye birimo n'igihugu cya Maroc. Uyu mugabo w'indwanyi rero yaje kuba perezida wa 7 w'igihugu cya Algeria hagati y'umwaka wa 1999 kugeza 2019, ndetse muri 2021 yitabye Imana ku myaka 84 y'amavuko.
ni nuko nsoje ikiganiro cya none, ikiganiro kibanze ku bakuru b'ibihugu 10 bo muri Afurika bacikirije amashuri ariko ntibibabuze kuba ibihangange hirya no hino ku isi, nubwo hari abo byagiye bitamaza mu bihe bitandukanye ndetse bikanakekwa ko imiyoborere mibi yabaranze ishingiye ku kuba batarize ngo baminuze. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.